Baningi abantu abangabhabhadiswanga abavakashela wonke amasonto baphila kahle ukudlula thina bese thina siyishinda ngokuthi maybe bayagula maybe abalala ebusuku izinto esingazazi. Yazi why kunale verse kule Bible elithi kunabantwana abayi2 umama wasala wathi watshela oqala ukuthi ashanyele ibala watshela isibili oqala wavuma isibili asangavuma wahamba athi makabuya athola ibala lishanyele lo wala lo vumile angashanyela ngwanika lo amasuthi. Thina sithi uNkulunkulu simvumile kodwa sizenza izinto ayifunayo siyajajana sibizana ngamadimoni sibizana ngokuthi lezi zinto esizenzile ziphuma endleleni. Mangathola umuntu othena akabhabhadiswanga angeke umuzwa busy agqekana noShembe angeke umuzwa busy agqekana nabazalwane. He listens to everyone athatha into ayifundayo kulo muntu imphilisa. So asiyekeleni lento umfundisi wami angeke sonke siba abazalwane angeke sonke siba amazexisi. Nina ningifaka amagama angekho Nkululeko since ngihleli lesitula ngaze ngabiza idemon mina. But your people are calling it. Mara sengiyakhuluma manje ngithi libizo uDemon. Wathi mina ngibiza abantu ngama uShembe mina zange ngithi idemon. Ngithe uShembe same thing with uBishop uBarnabas. Akanawo philo phakathi.